Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 20, versikulo 3. Mabalin nga erogi ti siya sino man ama ag ti anyaman asupyat. Nadaydayaw ti mangliklik iti panag susupyat. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ang maitampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Amangan no sa bali manan ti maturong mau, imbes nga ijay bangkag, ijay manan tiyangay. No, adyaman ti maturong ko. Kanya kumangay ti pakasik naram. No ngamin mapan ka ijay tiyangay kat mabartek ka, agsapul ka iti karirem. Urag sa pulak iti karere. Takabutang da mo lang dagiti tattao ditaw. Awam mang patol kanya. Day tatikunam, ngam di kalaam mo dagiti pasamak. Amangan no makasara ka iti katukad mo. Nagmayatan nga no makasara ka. Agpinados kami ah. Ha! Apay ka di akasta ka, Pablo. Anya ti kay kayat mo. Ado ti gagayim mo, wano adaw ti kabusor mo. Diyak amaw ti sungbat ti saludsod mo. Mangyawat ka man dito iti may sabuti nga arak. Tay bayad na pa'y tata. Iyawat mo pa, isakbay nga iyawat ko matigat-gatangam. Na, ta si kurista kang aglalakon. Ay rumbang laang tata. Idi na minsan, inikan ka. Idi kwan, imbagam mo nga ilistak. Amang ano inton iyawat ko ti arak, pumanaw ka manan, adi ka agbayad. Ay, sabali di na minsan. Sabali mo't ita. Isungarod asabali itan tata, pay as you order. Na. Anya day ta pay as you order. Kabayatan nga agorder ka, agbayad ka mutan tata. Nalata irwar ko ti kwartak. Ay, unay ka kang aglalakon. Ay, kasta tata, awan ti utang. Nagrigat nga min ti agsingir. Na, asino ti nalaad amasabat ko? Nalapit ti panagnana. Naglaad akitaan. Ay na, nabartag ka manin, tata. Agawid kan. Kaya't mo sa mati makaraman, sika alampay, ah? Panawan ka ba'y, tata, ah? Agawid ka kidin. Tama nga na maitulid ka dita. Ay, nagbastos na ito yan na lapit. Abay, kasasaw ka pa lang, pumanaw ka. Umay ka man, paramanan ka. Ay, sige, tata. Inakuan. Diyak kaya, ti makiriri. Ay. Si Manawan, di sinalbag at akrot. Papis-pis ako man kahit. Hanggang, si Manawan dagos. Nagkita kayo ka din kan ni Dory, Manong. Saan pa eh? Apa ea? Agbirbirok itay ni Tata Pablo iti kalaban na. Ni Dory iti nakita na. Diyak amo ano, anya ti inaramid na ka ni Dory, Manong. Imbag no di na kinabil ni Dory. Sapay agbirok dahil dyan iti kaapanan no nabartag. Isungarod nga, imbagakan ka. Tapno ikaman iti pagnakman na dahil mamarta. Ay na, saan arumbang atutupan ti may saan nabartag? Oray aglablabas? Kasta ka di, Manong? Saan ka de apa naglablabas? No tutupam, ti saan alimpyo ti panunot na. Apay, kabutang mo ka din ni Tata Pablo amang martak, Manong. Saan ko akabuteng? Diyak lang amin kaya tereri. Anya ka diti imbagakan ka ni Sonia, lakay. Maipapan ka ni Tata Pablo ang nabartag. Anya ka diti maipapankan ko na. Ay, amumatan ni Sonia chismosa. Saan nga agsusuro ti ibagbagana? Wan matkit di ah. Ti sangapulo nga ibagana, nasaya at no addamay sa apud no. Nayunan, wano nakisayan. Ay, isungarod adjaklat tamamatin ka dagiti ibagbagana. Pankagpay no agpaiso. Ay, kasla pa karagsakan na, no adda pagapaon na. Day tangarod matijak kaya't akababalin na. Agsao iti saan nga umno. Inuulbod.
Kaya't na siguro akabilam tinabartok. Kasta nga ro ti maawatak kadagiti sa una. Ay, talaga asabali ti panunot dayjay at tao. Anya kaditi inaramid ni Tata Pablo ken ka, Dory. Ay na, kunanakit din na papispisan nak. Ay nalimikli ka kon. Husto laang tinaramid mo. Awan matlaganas mo amang patol iti nabartag. Ay na, uray kasuron ko at ibagbaga na alampay wano lapit. Saan kon at tinutupan? May mayat matlaang, nuliklikan tayo ni Tata Pablo. Nang runa no nabartag. Ay na, kasta tiraramidek manong. Naira na lang nga nagsabat kami. Kan numabalin, liklikam mat ni Sunya. Tagaramid day jay iti sao, asaan nga umno. Ay, sa lawa sa umatday jay ama ng Sonya. Isong ano adda ibagana, saan ka basta mamati? Amom kaday nga idinabartag ka. Dandani ka no kinabil mo ni Dory abakla. Ay, agyaman ta jak kinabel. Jak kaya ti panagnana. Anya ngay kumatibasol na kan ka. Na, Lakayan kan. anya ko manula kayak. Di mayata na pigpig saak. Kayat mo kaday nga inton nakapsot ka gapu iti kinalakay mo. Balsenda ka gapu iti kinatangsit mo. Dahaw? Padasan data makita dati di na pa'y nakikita. Dayta ti madikan ka, Pablo. Saan nga agnanayon anapigsa ka? Dumteng to ti panawon ako mapsot ka. Aha, awan data. Mataginayon ti pigsa. Adda ka di inaramid mo ko ni Manong Sami, Tata. Day, apayan niya kumangay. Imbaga na ngamin asaan ka no alimpyo ti utak mo. Anya, iti anya gapaw nga imbaga na asaan alimpyo ti utak ka. Diyak man amo, Tata. Basta day tamot timbaga na. Ikam man iti leksyon tapno agnakam, Tata. Ay talaga nga ikat iti di na malipatan. Anya iti aramidom, Tata. Kayat ko amaamuan. Secret. Ay, ikanak pa nga ron iti pangpapigsa. Tapno napigsa ka sumago iti awanan baeng. Gatas ka di tigatangam, Tata. Ha? Pampapigsa day jay. Gatas nga. Arak Itagad ka. Tain ton si mamayan. Makita na dya sa amin. Ay! Sabi, ilang ka. Unay. Katag pinadas na. Ay, nabartok man ni Tata Ah. Pablo. Nay. Riyaw man di ta arubayan da. Bayam latang agriyaw. Karat ka. Sumardang tumot laang. Puli na gitita karat. Mga na. Intakit din iti papanantalakay. Magnata iti likod. Bakarat ka. Sige bakat. Saan abale? Nakarikap ti ruangan iti sango. Saan mat siguro na umay agtok-tok. Nakatrang ka pa'y matkit di ah. Bayag ka. Imbag, ta saan ko pa'y nga inlukat itay lagi ti tawa. Sige, mapantan. Bakat. Lakwan nakman iti tinapay. Imbag labalunan mi, amapan iti bangkag. Apay ngay asan at tinutupan ni Manong Sami jay rumanyaw alakay, Manang. Nututupan ti tao, asaan anasaya at ipanagpampanunot na, ad-adda adumakkel ti gulo. Baybayan nyo nga ron, ngay kaskas jay na kayo latan, day jay amam Marta. Nututupan nila kay, sigurado ang maabak talaklakay kan nabarteg. Anya ngay kumati maganap nila kay, no kabilan na dayjay. Kayat mo asawan, Manang. Awan anyaman na ti ar-aramidon, day jay amam Marta kada kayo. Awan ti mapasamak agulo, wano riri, no awan mang tutop iti nakurang ti panunot na. Iso abaybayan nyo latan, Manang. Wan, ading ko, may mayat ti mang liklik iti riri, ngam ti mang sarakuso. Hala, manang. Gumatangak man iti shampoo. Agoray ka man, Dory. Oh, Bilibak iti kapsat mo. Uray ka rito ni Tata Pablo. Di nalat tatutupan. ay na, nututupan na, ti saan nga umno ti aramid na. Awanan atin nagdumaan da. Kastamot ti ko na ni Manong Sami. No kasta nga rod, awan anyaman na kada kayo ti ar-aramidon day jay Tata Pablo. Flang, awan maganab mi no makiapa kami.
Mailisi kami pa iti sakit ti bagi. Sa bagay, agpaisot ako nam. Ay, tayo nga gatgatang ko na. Ay, wan kaya man yan. Ish. Nalipatak mo tan, gapo iti damdamagag kan ka. Nasaya at nagkita ta dito'y dalan, basang. Ada ka ti bagayo, nana? Kaya't ko ti agkid daw iti dispensar, gapo iti aramiden ti asawak balasang ko. Awan kada kami dayjay, nana. Ammo mi mat anabartok. Agyaman ak iti kinaman nakawat yaw. No sabali la siguro ti pagaramidan na iti kasjay, sigurado at tinutupan da. Di na ka di maliklikan ti uminom iti arak, nana? Ay na, balasang ko. Uray kanayon ko nga ibaga asaan nga uminom. Awan lata, awan dengdenggan na. Ay, naadik sigurong iti arak, nana. Siguro basang. Manipod ngamin ide, kasjay nan. Manon atawen, di na payla isardeng ti panagbarbartek na. Ay, imbag ato saan ngagsakit? Kuna nakidin nga adda ka nung agsakit no saan nga uminom iti arak. Uy, makita yung kadiday jay! Manang! Manuang! Uy! Ah, Tao mat! wan ngagpaiso. Ay, natulid lakit di. Ay, Hala! Intay kitaan! Sige, tulungan niyo! umay kan, Dory! Anya tinapasamak. Ayan ko kaday. Adda ka dito'y ospital. No di da ka nakita dasam. Nalabit abang kay kaitan. Apay nga da kay diraas. Draas. Natulid ak siguro Agyaman ka kadasam. Tauray madi tinararamid mo kadakwada. Tinulungan da kalata. Anya ti kayat mo asawain. Utang mo kadakwada ti may kadwabiag mo. No di da ka tinulungan, adda ka payla siguro ijay. Amangan no nataykan. Ay na, imbag man ta tinulungan dak. Nga uray kas jay tinararamid ko kadakwada. Inkanto agyaman kan agkid daw iti pamakawan kadakwada. Gapo iti kinadakes mo. Mabainak sa mapan. Saan ka dingad-adda na kababain? No di ka mapanagyaman kadakwada. Sige, iturturid ko ti mapanagyaman kadakwada. Kaya't kayo akasarita, balong, basang. Anya ka diti imbagayo, tata? Kaya't ko, nga idanon, tinaimpusuan a panagyaman ko. Ken dumawatak iti pamakawan, gapo iti kinadakes ko kada kayaw. Tata, pagrebengan mi ti tumulong iti kaaruba. Nakaamirisak, gapo iti naramid yaw. Saan arumbang ti aramid ko ide? Ket ti kinasaya at yaw, tinang silaw iti panunot ko. Agyaman kami mo, ta nakaamiris kayo, tata. Ita, naragsak tayo kuman nga kakaaruba. Ay uwan, ket ikarek, agbaliwak. Da kayaw tinamagbaliw kanyak, ta saan nyo at tinutupan ti aramid ko. No di ket, nagaramid kayo itinasayaat, nga iso tinagpanunutak, ket nagbalbaliwak. Agyaman ak unay kada kayo, Sam, Nina. Agyaman tayo iti Diyos, gaputan nagbalbaliw kayon, tata. Nasaysaya at tilumiklik iti riri ken supyat, taawan ti intay maganab kadagita abambanag. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez.
Computer Recording Technician, Samir Chanfing. Sound Effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.